Assalamu alaikum, hurmatly жалпы биздин YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 17 июнь 2022 жыл Нокат шаарындагы сиздерге Орус базарды көрсөтмөкчүбүз. Орус базардагы буюмдардын баасын көрсөтөбүз буюрса. Андыктан биздин видеобузду аягына чейин көрүп, класс комментарий жазып коюңуздар. Ой пикирлер жазып. Пилисосторду 1200 сомдон берем дейт. Al maşinlerdeci, sıralı maşinlerde. Avtomat 8,5 mi? Belki 2,5 mi? Bu 8,5, bu 2,5 ha? Bu kaça kilogramdık? 8. 8 ha? Ne oldu? 1,5. Atı neyle bunun? Dukovka. Ha, dukovka içinde var yani. Televizörçü? 1,5. 1,5 bin. Bolçu, детский диван. 3,000. 3,000 ha? 3,000. O. Maşallah. Mol öz 4,000 be. Aslındagıça komplekt. Бұл жанағы бұл жерде өзінің немесі бар екен, а? Хидиш жуа тұрған. Жақсы беже? Қанша екен ал? Olmaçlar mı? Ha. 2,5 mi? Peşkeçe? Peşke 7,5 mi? 7,5 min, 2,5 min. Çını kaç somdan bunlar, çınlar? Bunların çoğunları 100 somdan, kiçineler 25 somdan. 25 somdan, çoğunları 100 somdan ha? Bunlar ha? Bunlar 25 somdan. Termosçu? Temizleri 200 som, 150 som. 200 som, 150 somlar. Qas büt var eken da. Sakınır köp. Çaynikler çayniktir. Çaynik. Çaynekler 70 somdan. 70 somdan ha? Tarevkalar 10 somdan, okşaşları 20 somdan. 10 somdan, okşaşları 20 somdan deydi. Tarelkalardın. Ece bu kazan kaç eken? Ece kazan. 800. 800 som deydi. Mantı kazançı? 1,5 kem var deydi. Бүт барды бар екен, азында банкалар сұрайлычы. Өтті варенье қалғанға жақсы екен, сезон келді варенье қалғанға. Сұрайыз баларын. Мынау чоңдары 25 сомдон екен, 3 литрліктері. Кішінелері 15 сомдон екен. Ана, мына материалдар бі. Бұның қайсы бірін бағасын сұрашыңа білбейсің ғой. Çocuğa cem salçı. Kaç sandın? 250 va. Bu gül yetişlerçi? Yetişlerim var tutur, razmeriga qarash. Çoğunlarıça? Çoğunlar çoğu 450. 450 ha. Nakşinekeller sen kişineleri? Ular jismga jetdi. 100 somga? Mayız 100 somdan eken. Bol mayız 150, bul kurma 150, 150. Bul kurma 100 som, kurut 350 som gel. Bol bodum devi 950 som eken, 650, 600, 500, 850, 750.
Орус базарға келсең, барын табат келсең, издеген буюмун табат келсең. Бул 5-чи базар күндөрү болот. Ар жуманын 5-чи базар күндөрү болот. Издеген эски буюмдардан чыгат экен бүт баары. Бул Орус базардын адреси. Мол Нокаттан Кызылкияга кеткен жакта Нокат Кыргойдун бир 200 метр жогору жакка чыкса, бир 500 метрдей. Жолдун сол жагына киресиздер. Ушул жакта бүт баары бар, Орус базар.